Shemamba Mamunina Ajo Emma Mwakwaba the Ahenkan 93.3 FM so brasso. Swamamun somewhere second and number soon Johnny the Basom Kasiebo. Nina de Frapwaya Mantam no emo. Achem Abu baby at ye a queer Frakuma Studios. Queer Frakuma Batampani Studio na yetia. Ye ba betwe ne srania basadia ma wabusuan sam so boaboa no efri kwajo apel Kasiebo dem na eye freaky funky Friday Kasiebo ntia ne jedian sam nyina ye di bewurawuram ensam a obatia bi ne se Professor Bokpen e dia tudwa se aban no beso o hyeda ye style bi rambo style bi na wontie break communication officer bi nso akasafa galamse e koso oman mu kire se wo mu hia nkrofobia ansana womatu ase BC ya nanu adado wo kwa kire ya na eya Ministry of Education din sambi atudwa afa ensoshe ne ho aban adwumafo akatua mu nanso emu ba kwa babonten sa akatua ne nso wo mani akanioma bi ebusiana na do dan kwa kufu ado alanchra matedi ni dibreto wano aboken oforiata di na sesi ya kasei wa chima fa kwan foforo so e de ben kwan ehe no wode nani akire Kasiebo mu chen waso ye betia si ene gidie nsem na de obetia bi ene sen Ghana nyumtuni adodo na afa no Miss Bell ebua konta afa ododra wa fa mu hu Ghana fo memba bi akire bi ente ya omofa wo mo yerenom ene omompenafo achi osofo ajagoraja nso kire sen ono no ankosi se obefia just fast as so na onware kra na nye emama akoma kwa dwun wa kire madodo nso a obewo Shatamichi wasi ne mpina dada Shatawale na tamfo doso pa weyi anya fofo bi na nwure yesi adwade babesom se enwume no nsia akan kase Frankie Friday nti ene gide nsem no ene watete enwume ko bi adaroma ena ebu aso yasene ewusika famu Jubilee Hospital so yade abraho said your car tie dope no ahwe na ne ya okiri kwan no sanso na o yare pe so ko Jubilee Hospital no akotu yare ase afia Ahenkan marketing department semen control said dem pa na beso bonderu epru na bie just enter enafi Bimpama Plaza Hotel Fonso Ekrayemo ene enumre fa wadwenche bra 0594 841044 0594 for new SMS no na socials ne sudi achi wo Facebook any YouTube search Ahenkan 93.3 FM ene ya wo ehu ya filigado chi na wo wadwenche afa na enumre information centers be radio num ene to Kasiebo na petimu Ahenkan fo eyeme Efia ampofowa mene kwaku enin kusi bodum afin nsem ni nkyeremu enin fitiase eni wowura bia eba no sika sam wontoto ya wayade pa wani okopie mu ewa University of Ghana Legona wodi ni nkwi wa no ye pani pap kakraka ya wo kire amamuo ne hu sika sam nyina da sika sam economics ya papa yi oye A1 wo kire ye pa ma atikufu ewo Legon wa motiase Professor Godfred Bokpen wo de atudwa wo se aban we na no ada yetetewa en wo de ade bi ba ya IMF sika wo penti wo se wo de ade bi aba ya to ni din eye debt exchange program na sa debt exchange program no na akotwetwe nkomo bi aba enkofo bi kire se aban de sa de ne ba wo betete wo musika so sika bi agya wo mo anida so se be wo ma wo ma wo ntafo awo ahinansa amema ma wo nyina sa aban de sa debt exchange program ne ba ebetete sika so ahwihwa aso nti aban ntwe enkwa na chi na so wonje tabreki na abusua ye kase sa debt exchange program no adin sembebre no na ba na no da wem say senate no mo say senate de nka ho na we say de o mo si o matias akasiem o mo ye investment aboda no mo ene ye beyi setre no wo mu ti ye beyi na umpo beyi na abana kire mu a kire say International Monetary Fund IMF na ye kono enu nti na wose ye hwe na ye tuetu ho aka na eye kwan we ya so debt exchange program no na betimi aboa yen na sa eka no ye tua eno emu no owura Godfred Bokpen chese wo omoboa
oso mo boa mo nya de ne chenchene te said the International Monetary Fund IMF for say yanti yantua ka first can my was ye bin see that enya sa na IMF for air patch what one some sort wo ba mane bia ma wo chem say IMF for de omo hwehwa ne say wo mo pese wototo ne o ma yie se ne be ya wo mu di sika ne ma wo mpo a wo betimi di sika aye adwuma papa na mo nso esika mo pese mo gie ona so mo fa so mbenya no mo saka na IMF fo ensha wo man bi chenchina atwan so won chenchina atwan onkwankwa tua ne ka enu nti sa debt exchange program no a His Excellency na nado dan kwa kufodo kenofo wi atare ne nkofo de aba mo se chenchina atwan so wo ma anya no a IMF o mo fa sika ne ma no so mo boa onu se sika sam woni mu ye pa kwadrim enti abani nyi sa blackmail ni fruata de wakwawi obi ba na de akra na kwhye lungu bi na wafra ne maami manu 155 million ba me fa oba ne ma osesa na say NPP aban person ye Ghana for wa shada de IMF asem no ba bete so ene wo de sa debt exchange program no ebe chiche Ghana for kom enti won de waka ni play fa say debt exchange program o and no debt exchange program o say IMF for this kan be maya wo mo de be maya enti wo mo nya de mo kire no na Ghana for ho ento wo mo. If you look at the IMF statement and also the press conference right after the staff level agreement was reached, the IMF didn't say that you should comprehensively restructure your debt before the staff level agreement will go to the fund. No, the IMF is saying that significant progress, credible plan of restoring debt sustainability. And that is why we are concerned about the approach and the strategy the government is using. If you look at the case of Zambia, if you look at other countries, right now, government is making the whole thing look as though the IMF is pointing a gun to our neck or our head, that if you don't sign, if you don't this, then it's like the country is collapsing or something. No, please, that is not how the IMF works. Present a credible plan. Accept a domestic creditor committee. Let's begin the conversation. Greater assurance from our creditors and our financiers is key. But because government doesn't want to engage and build consensus, we are not going that approach. And therefore, we have adopted this kind of Takashi approach and forcing it down people's throats. Tatashi and Womudi from who ni Pautin in Kai Wakabrofwa la Tatashi dear. I was what kind of cheat Wamatiasi or can Tatashi economists any abanusi kasawon sama wa pay waji hini won pantu kopiemu our University of Ghana Legonwa ehon wodi ni nkuaja wo cheche sikasawon sam ema esuku fo so ayire omho so mpeso omho so gentete efa sikasam ho Professor Godfred Bokpen Nkutawde banu denima National Democratic Congress NDC amanyokonu eza ewo afomantemu eyowura aprekulate openyini kyeresen Ghana mpempe yehia openyini yehia kandini ya oman no hodo eda na bemu yehia kandini bi oya tuhu ache waye krado so ono mpo nanimu hire nna no behwere di adwe oman ya obeye sempo ade obeye bia no ankasa be fi no a ebe mo manfo no ho ato wo no oman mu ayo wo mo de na abankro na gidi mpa no sa panyini bi na wo mo pe na enyo mampani na nadoda ngogufado ene NPP amamuyi dabi die enti okasa ne sen oso mampani na nado eni atu ache onye humobro Ghana ho do enna na kuma mu nne enna na kuma mu china so onye na adwen so obefa atum die enti opanyini kasa ne se osehwe ye na ye ni tua so mampani na kofa bae se galamse ompe esanse susunsuanso no enye kra na ene kra so esanse sunsuanso galamse so ye sensuo ye sensase afie biem esanso kra ma oman ne boka esanse Ghana Water Company Limited for so omo dani so na ni amana ye kro jam yanoma enu won beto no galamse ni nti etumi potopotopotopoto no maton dodo eye ka ana won de ba ekoba ne sa pena water bo ni atutum na so bia ye den a eka no obagibi enti sa de we de no krepa uye no to nchen a essence na san se ekwaye na san ha akuafo enu nti galamse de na ye pa so mampani etu na ni tedisi so se o e wo se akutu ase kofa asrafo ko mantwa no o se de anamonto papa na so owura prakula tetre se o mampani na nado sa na de o ye ni na ya danko dada doe na ye tropa na otwa na ye kotuma hwe to ago no ne Ghana fo difa galamse hu de enti o kasa ne se o se santimantem je ntwani pani owura chairman untumi
ayo panyini bi on na tua akonta mining company limited ano wom so fuma gudi adwumadi ya bi ne wom di na wom so hwo wom dwumadi ne wom ne ya bibia de adanse pefese galamsi ya nanado si ompeno enu bi ena konta mining company limited for eye nanso enwonsam sori ye busa nanado no nanado be kasa kire mu so wom dwumadi no enya illegal mining enya galamsi enu ta konta mining de wom so na ezi wedie ehu pa eno nam so amowura prakula techre say we kura di adanse pefesa nanado oman no do enda na bemu na mum o kansem bia efina dwene mu envi na komam osan to anesam so eka biem say wenti ena wo mopem ko manim se de be ya wo mbeyi NPP aban afron mesan say wo mo ti omam wo de ho kire ani ohia ne sikasam totoe basa ena aba besi omanfo so ni nkire mu ni unye obi a oman no da na koma so a na onye na dwen se tumi keke na ope na onye na dwen se oba no aba bewia no aba abese no edie ene besi o mampagi ho kwan se nsu a ye no ye se ntie me yense no ba bia illegal mining akwakoduru de nsu water body se de si se ekro se nko ka asem ne nka oi ya nko de so tiko ka show boy de so tiko ya lukwi na mwie illegal activities na ekọ so se ya illegal mining on the party for na ye and so the wasman gang leaders on ko chiga gang for Ora pregula tesan to so kan biem se Ghana fire from so kase pa na ono de oni se fitisi a woni ba as fast as so aye frase to santin wan logologo la obi a wanya finhia dun wotwe a se bi o modam ka ane obehu ane o se gata da on mo nkoto mu ngopira no ye na to santin to abayi oman pani ene mrahye bje fiofo fiti afia pem ahankro de okrumienu 1992 besi afimpinu ne adunum yensen o se from so won se Ghana fo ye kase pa kwato aba wo manya so mfaso ya afimpinu ni dunsia ene afimpinu ni adunu 2020 ni 2016 ya wom kwato ma NPP amanyoku a o mampani his excellency Dr. Williams Kwaku adodan Kwaku Fodo aka Sikampede de Etiano no o se from so kase pa wom ye no no sanse aban sam o kan ne bo shawdo kan na no ntro ontumi ni so onye Ghana for onye mfunso enye ya na ekufu ado ba so obema obedada oba odene ba umia kwese gondo onogware wayira omutwa nto kire Ghana yenhwe bebi onkofu idi oman no ekro busa ho se onne wo ye Ghana ne ya wasitene mu etise na ye busa ho se omo ka no kura kire Ghana for because omo ka kire se ye nkwa ne wa me yese obon wa akoto no individual bonds nka ho and individual bonds do makwa akuru odi usika akwa so do 10,000 say 5,000 say 2,000 wo de koto bond na ye ga abandi ya and 2,000 na odi koto bond ro kwa ye 2,000 na be 1,000 sabi utafrata kawa ko wansam bo se wo japade ukoye we nye ntwa bitu se wansam so wa ebi na aban de ye enke nyina ehumumi ye mfa ne se 2024 ye o man adwuma ne pam sa akomfo ne awudifo yi ane ade safe way entry Ghana konya nipa motini ni aya fomantemu endi samonyoko no onne twankutawdie ano communication officer owura apreku late Abusia yenkwa yanimu ewo Kasiebo no emu na swafo ya eja wonom enehwe ehumesua so wone ne mpanifo nyina kwakunyasie ya sese wo matwro nsam ahye owura bia no so wo mbra mekanche Ghana fotie kasamafo edema so ya wonom enehwe ehumesua so eye owura kwasi kwate wodi ababetu dwaya wo chem se nyame ya dom wananu ada afimpinu ani aduonu mienu mu BEC social na ya mofra no kwakotwro ye no nyame ya dom eye ya wada January busum ye wo mu ne da to so dunkro e wa afimpinu ni aduonu miensam wo ya de se eye panifo de baba bonte hu sunsuanso ni nyina e baba bonte mo bi ade nani ko twra wisi ahwene santamo ehunu ni gina bia ne se ne nyankopon aye no se ne ono akotwro ye no resource sunsuanso nyina da wode nani kawe ebehu owura akwasi kwate atwa ne subsord wo ba made chem se West African Examination Council wayekefo afie we de wo mayo monioma taw enti wo mayo krado se wo mo awie bibia enti wo mayo krado se nyame adom 19th January no eyade so mo de BC social ni nyina beba bonten na wo bia hunu ba bia aja nyame ato no afa no aso no an modembo ato no afa wo to ne nsam so biam en wo kirem se sese no wonom aya madwen me kira asoya wonom enehwe humesua so aya madwen so mbehye na afie we dia asukufo no ahye suku no kwase ntem pa
won be mama kosuku ntempa papa esan se waye kefo na ya adwuma eho etie adwuma krojen no wa ke kom ni o ma bobbo mu ntamti enka we ko ha nani anko beka so so hwe no esunsun so anso no eba bonte a wa hye suku ase a match ni mu match bosumi ni mu na nko ma chance ne so we no esa na adwuma no o ma ye ni ntino wosa eka o resource no kwaro betimi ahye suku na se February bosumi ni mu afempinu ani aduonum yansan se adwuma no se aye hyew akoba sahare so e de ama wo mu anti ani awani bo so taw January mu a hafa ewu suku a wukom no February kan na wa hye suku ko no aseja course abekwa akwaye ene hu atoto nyina wa hwa ye ne sana aboa emahumasuan akoso toten wo wie ne wode afutuo akwama wo mu aja wo mu kwatena ase atro nso hwe ne se afa na ye esunsunsu anso no eba no wo ka chom so mu nkwa abefo ntentra kesel so online na afa wo mu nkwa cheke se ne dada ye nyina ye no ene ye wode hwan candidate adie no wa gba hyem number no ade twro ye no na wa gba hyem index number na wo bo hyem na bo hyem atwro wudi na afa a print e de aba e print ba na afa wa hu how find online no en won be di sa adwuma so no enti online so na be kyerɛ suku a e wo sa wukomu eno no wo kyerɛ se computerized school selection and placement system no so no se ebia wo de no ko check na se wanya suku a eno so no e wo sa wutu ho anamo na wo mu hunu suku a ese wo ko eno aso se wo self placement ni ade nyina ho no a ni nyina eboa eno se computer no krampo antwusu suku no amawa na afei wa hunu ba bia ese wo de wonsam ene wo nioma ene wadwene eto wo se we no eyade so ma hwe se bibia be de dam tote ede ama asuafo no e wa bra wo mo e check wo mu BC and social ne hu sunsanso. Yeah, before that, I mean, students may have to also get to school, especially the first years. Checks with by shows that hopefully by 19th, the BC results will be in January. So this year, the placement will be quite earlier. Instead of March, we are looking at around February, so that students can get to school quite earlier. And then maybe from there, what may also come in, as you rightly stated. Nipa wuti ni kai aya kasama fo de ma so ya wonum ena hye Ghana humasua esam so owura akwasi kwaten nano benada ena Ghana mampani na adoda nkwakufu ado na ban no de baba tu dwa se aban adwuma efodo apagya wo makatuamu omo nchichemu aduasa 30% na se wo ma nya aban adwuma na ne ya mo mpompetai ene wo mepempam tade ne wo ma eye gaw bubu moren na asfo nano wom de wa bana obatu dim obi atimotum aban de aban adwuma fo bia tede enije bai hom nchichemu aduasa 30% na eno na ene Ghana Registered Nurses and Midwife Association na se anes fo ne wo ma agi awo a wo makwaje ntete papa bi enka bomuku wo mu president ekoni nampo na kasa na wo mu nsem no mabɔ no boa ama wo mu president banudani owurajere perpetua ofori ampofu ono na wo mu de ama ne so onkasa na ensema Ghana Registered Nurses and Midwives Association wo mu kan say e wo mu sa abanya to makatuam de wa ya de pam ene ese obi ye wade na se wa mu ani anso ana wa mo na baso a na se o ya fom kwan ese osuan kwapemfo o no ayi o chekwapem ni chewing gum kra anopa enase bia obegye no wa be yo wa echinse de watoka amano sana e wo se nipa bia ye enu tuom so mo de o mampani ni aban na se pa e wa katua ye entumi hu na mom e wo ma sede ne wo mo e botan ne so mbegye nipa nkwa enu nti ena nurse fo be wo mo ntade ne atrase wo mo moto se your health our concern nurse wo bambo anase wo pomudin de e de abamu pa enu nti wo ma sede nso mbegye nipa nkwa nipa no oni ahoden wo so mo hwe manipa ni nya hoden ontiapo so wo mo hwe manipa ne tiapo no nya hoden esanse no ne adwuma wo makosua na no so na ban ehwe wuntia wo mo ka nanso anes vonga bom ko ejire se wo mbekwa adwumam ubedware akwakotena adwumam akandie ne nneoma ode be adwuma no na akwakoye bibia ho aban atu wo makatuam no sre pa se akatuam no watum no wo metumi akwakotena tra no ne nipa fa wo hwere wo mo nkwa ni na sanse akandie ne nneoma wom de be adwuma ahwaji nipa nkwa no ebi no onti ekoma ne sana abaya to akatuam na nzu no odiewu okoye sanso a na zo ye krokro de John wo hye na nyame kura bufu se mamos ka mo to akatuam ena wo hwe ngi nipa nkwa nti o se osrada
wɔn sa aban sɛ akande a wɔn de yɛ nnwuma no aban hwɛ no mpiepie bi ma wɔn paa na ɛho akɔ atwe wɔn bere wɔn adwuma mu. They know that 30% is not actually 30%. Once the COLA is taken off, the COLA per the agreement was to end December 2022, and that was 15%. If that COLA is taken off 50% and you are getting 30%, invariably it means you are receiving additional 15% as to what you were receiving last year. But all the same, workers are happy and they are comforted that as Labour has done a good job and look forward to more gains in the future. And when I speak for my sector, as the health sector, nurses, midwives, doctors, pharmacists, everybody in there understands very well. We run a step, we go to work. There's no way you can go to work and say you take care of the patient or you take care of the client. We go to work, run our shift, and at the end of the day, we receive our pay. Most importantly, we need certain things, and those things have to also be provided by the employer. Of course, there are so many equipment that make nursing care easier, but we don't even have them. Nipa Motini ni aye president Magana Registered Nurses and Midwives Association ora yire perpetual ofori ampofu afa yantinsim wa ha say na ensam wa hudredi ahim wa Ghana ha say se amanyosam no yade se ye ton na boden pa ye fa ne soro ye huri ne yaso esanse mo aye hyepa ukopie wo NPP amanyoko ni mu a edin awudro bi piepie omunyina ayi omuti so peso obohwe no mutu franka edema NPP amanyoko no afempinu ene aduonu nan na edin a obete eye Alan ana sabaomia ene omo keke ka ho edin no mienu a trende ana sa de dankofo no pa eye baomia ana sa Alan kwadwo kyerematen na behu ansa bekọ na china Kennedy akompra kwa Japan so abamu bia bewom na enam so Ahenkan Kasiebo ene de yate ho agumonte ne kwabena kim ye ne saa ene okobusabusam se Ghana fo mo na 2024 mato aba no o hwe race amnika batons ye ekoso ewo NPP amanyoko mu a mo sha hwan pa ene ye de 2 million man so 1 franka man NPP amanyoko no betimi ahwe atoto nyoma ye na break the 18 eni so ade hunu na bam ene akwabena akimbubo odin ni ma mo se ba omia wo ho Ghana man pani abedi eche alankwadwo kyerematen ono so wo ho ntimo pade he Ghana fo to omobo ase yiyi asam no 1 by 1 wo mo kyerem se hwe yase amfo na chane nto aso sa Dr. Lahaji Mahmudu ba me Ghana man pani abedi echire din amuboi Ahenkan FM ba omia mo ntene nkada na akimsi atene nkada ene o musa busa akimse wo ye hwan a ene akimso so ye vice president na so we de obi anim no so ha wo ye vice president na Ghana so papa na asa nya papa na akimso ende wontimi nyi no ene so ke ene o mo mbe yi ano Ghana sei Ghana tete apasam se kontebe enti ya hwani pakura wo ono eka ho bi a Ghana sei ya ba omia ka ho bi enti ba ne sei ena nipa wo ka ho mama mo na tete apasam se kontebe wosime say yi no so won kotu franka wose ene ba omia de omontrofo F9 hyenanim afi omo ba alanchiramaten so na won ka cabinet ne ho ana kim se ewom eno so wom ana mo se ha alanchiramaten so ya nipa no so di mu akotrempa na anu adom wate se mo se odi GTPB ba ya GTP ntoma kofokofo de palm style bi afataw womate no mo busasa adenti na wo be ye soafo no hwe edwadie ene mfidi dwuma so wantimi amfa GTP ntoma ya mabonten ama Ghana fo anhye bia mfrendi apefra na afa na wo kire se ye to aba ma o na be mampani na ade GTP ba wo mo se alankwadwo kyerematen so twa afecho yenyini mfrim na nipa wo sefata so wotu franka edema NPP amanyokuo no aye Onimanyamfo Kennedy akompra kwa Japan asen central mrahye bedwan yentie Ghana fo nsam a womode tu Ahenkan Kasiebo anim Baomia, omienu nyina omo nyinya wa yen kokrowa. Ghana ye nya ba ye to man kokrowa na ebeye densa Ghana be ko yanim. Enti ni America ne se omienu nyina yen kokrowa. Ye pa blantie obetimi wo mojamono a obetimi adi wo man ne so. Atimi abo adwuma. Omienu na omo yen kokrowa enti ye mpe wo omuntimi mo man. Alankash ne Baomia, omo president pre no ho. Ghana e wo se ye hwede ye jen kokrowa na ya to aba mo omo ato. Enu ti na Ghana yen ko yanim yo. Ade oba asem kafra adwin aye yi dada. Hwe se wo ni penity
fie kra na menopause ache na eti say na obi a wanya ete hwanhwani years na beto aba ma na wo hwe ede no man ne beye nti o se Ghana ye hwe ne ye gyan kwakorawa na ato aba ma omo ato ne ba omia ne Ahenkan Kasiebo omo beto ama omo nyina omo ye na nado nkofo se no man mu aye di no omo nitua enso omo nyina omo ntimi nka hwe omo nyina omo ni na ye wan nti ye pa blantie no abesiso no be bibi o man mu ye mpe yifo bi omo age 60 years de ko ye mpe bi ye pa blantie no abesiso nti omo de ye ntomo sinsia no se ma se na Akufo no wan fi said na bedi chire mu na obetimi abe transfer mo na me hu mo ni ba omia on mo no obetimi abe president said na Akufo ne ho na bedi chire nte na som de ni siso kamenya Canada kampe ala ne oye de me obi ani Canada na kampe no aha Kennedy no pen no ya da no feel nangaza enti Ghana fo binom adwenkyere eno no wo mse nkwakorafo no amamuo no wo mu hu so edompe businessman fo no businessmen no Kennedy akompra kwa Japan mo de omo yade panti omo yada na busua ma me fa wenwom na fe yento so say his excellency na nado danko Akufo do tena ye Kasiebo krata bi apie afri ho na krata ni mu nsam enie echemu say his excellency na nado danko Akufo do ye Ghana man pani say wa boss one for wono ena hye ensase ene obo ade ne paso Edi mechira swafu eja wono ena hye lands and natural resources so onimanya for Samuel Abu Gina Podins wombra na wombeye swafu a wo ba behye asoya wonom ena hye dwadie ne mfidi dwuma aso ebusuase ebeka ya nanu adaye boken oforiatadi eni ankofo atwanada papa nanado ensemo ye kanyi omuti o ensemo aga na fo kanyi na wo motenti wose wate atra enti onkoye pani obeye tintiniti kabi enka bisunsum de sese awe wate ga na fo su franti wapa woni monyafo Samuel Abu Gina po se wombra no wombehwe akire ansa yebeyi obi foforo enti se kwosisi yebeyi obi foforo akwahye eye trade and industry honom se de kenoforiato hwanyo awe Samuel Abu Gina po ena ebe take over ahwe enwoma so ahwe toto nyoma ewaso ya wonom ena hwe dwadie ene mfidi dwuma so se kopem se ebeyi nipa foforo na krata egba mane o wachem se nyame adom adwuada 16th January 2023 ena Samuel Abu Gina po dibre ya de beka ne hui ebe free ase nipa ne nsa ehye krata ase eye nipa wono ena hwe nkitahudie samso ewo his excellency na nado danko Akufo do atena ye Kasiem owura Eugene ahe tinji trinti na ode na nado ye hezazo wa ma kan tintini na tasman sam ko to tintini ni repa enam tinti uwiwia ye den obepe praye ebe ka osi na so den ebu akwatare umini umne enko bom de umni umni ochuwi ahiafo anam yes ye asem no aka no cause no edin tudu tuo no mabetumi atwafo be 30 ana onim ekura yi bi so a se hye wanu mo atimi twafofo yes emu test ni nsa and na akoto akokọ nam de say isi abawi amanasa anu atwotan o tintin de de wonu asa tai enu yetimi didi wie udina o yetimi didi wie ni esa re ampa yetimi didi wie ni esa di konsuo udbe konsuo adama de achawa de akobubuja ni na tintin de wonu yes tintin abejini papa ase gari e wo ese oh jaja tintin de na o de yankwan so ede yes oba no obi kwa tumi wia no asan ro ndi atongwan ni tintin ozo chance e bobo so amebi nkwan ene de boso tintin yes ye ko na eye nwumre no nsia kan kase Frankie Friday ewo wati wasum ye betiasi ene gidie nsem ne mu nsem se pinso Ghana bai waso no baako akasafa awaresem ne nnyoma sisi wom atuma bifu kire se mabi won mo sabi wo mo yare pa nanse nam de sansem ne beba ene de keka no Ahenkan marketing department asimen kan cho se awura ababawa akora maame eden na peso bo ndawru epunu no ebie ebie yeso amen kotobon a unhu de tuam
wa men na wa mebisem na wa anya wadwen se wo nneoma na wo ton no anadwa na wudi no bebo de wura momanfo ato nka na atumpo no wanso anya mfa so a wobeboka sanse wiase ye de nam eneyinam wa anya aboa ma aboa untumi nche aboa enu nti udi dwa jai obu onuma o tiska kakra bibia na no twetwe ne san so ade obenya mfa so mepato eya tiase san ne bon yo mode wura nei se de wiase na kwen no ye de abef ne di dwuma o ye bibi na mode wura ebe ye den pa enu nti na so bi nam na bibi yira pe no dimirika tente no ko radio station ne ba yira pe no ko radio station sanse no na sesei eko eno na eko timi pacho ya wo di dwuma bia na wa benyen ye be yapono de ode beba no ene ye behwe ho na ya ye package e de amount free marketing manager e wo 0244290093 nkomo bia no oni ndi na bibia be ko jojo amount Jubilee Hospital say ya de be na etete wo e hono mo ye full standard professional experience hospital posin na wo maje de ntia say nipa oji wa tu nipa ono obekasa abisa wo hawo na ye wi de akofam fidie mama fidie so ahwehwanka se hunde ha potin na wo wi ababi obakwaji wadru empu security a ono ne bedins awrade bibia de na kwan mu e ono the whole Ghana eno pen hospital amawura Manti Hospital Center na ezo mu di woni papa hospital bi awura so sentibo no abeti na say yes owram owura hospital na so Jubilee de wo mu dam sronko edan a wo yale a obedam on babia betina OPD ewrade yankopon bibia e kama eno nti so yale a the right place a obetumi akọ hwe yade atu ase eye Jubilee Hospital se nya huhumu ngwan de a oni problem honama ni de fako now how to betwa apemfo mo amoye lab mo amopese mu twa scan mo amoni etete mo osa atete mo diabetes esije yade mo jabroso ene de keka no eno ane Jubilee Hospital achimo dan ufra boabo ko achimo dan amantra samso no so ena obehu wo mo insurance nso ya adwumo ntu kwa fa ode no ko 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784 645 0241 784 645 Bempama Plaza Hotel ya hotel wanwaso bi apue mpatam hanu moja yada hodjojo ye ho nti wanya wa ho bi afare ko na kwadjojo ho queen size bed orthopedic ankasa empana associate tentele mutele oda just feel comfortable wa ho ye ofom B Plaza Hotel condition wadan bia mu kitchen sa hyehyem self contained kitchen wo mo benya fridge sim TV sim ti uhwani so na wo sepo B Plaza Hotel wo pe ba bia ni be fa ni pateti bia jamu be conference kuma bia no so benya dan B Plaza Hotel projector bom kama bambon sam jira na so pa bia be park wo kan so de ubenya enti hwehwe ma kira kwan wachim dan Nkwantanum MTT di kwane so Church of Pentecost Nkwantanum branch de ugina hotu wani a B Plaza Hotel ne ni di enimhwe from panifuo kira wom se ne mene menketo da bi ba na mobeje yesen 0249 855396 0249 855396 and 0243118500 0243118500 B Plaza Hotel is specially made for holiday makers from abroad and afar. Ochemai Development Association Mekana mahome esan se wasame home na me chirechire mu ye chirawo Ochemai Development Association eyeku a aba ebe primpuntuo ede ama Ochemai ya wo haw bebre ekuro bia wo haw no Ochemai so ya wo haw pa enu nti ekoi aba se obeje nkakra ntoboa 10 cd uka se ne ya de 10 cd mpo eba kwahoma enso 10 cd wo de ma aba ko school mpo enso enti yiwani etu baabi na mpuntu 20 fa 10 cd ne bra yamfa nto obi de ne de aba na we so de ne de aba ebomboa jikum yetimi de yampuntu djuma
watch mem ha Brian kan fam na be registration no untimi ba de afra number yi momo line ti mo kekan wie na asia na eja wapia ade atum 0594 467029 0594 467029 afi adishima ma ye tiasi ene gidie entertainment enzemu gwa wati wasum emu odewu wanche na okutie dian nemom chawadwen fa 0594 841044 0594841044 afi ye jiagum na ene gidie nsemu ena Ghana abaiwa ba kwa fen Christian Asuiti abochi na se ohwe ne bobre hwe ne niase hwe nanim ne tiriso akosi ne nasa tum se osuiti na ono no adwuma hoye no media ya bi ono so ka ho bi semtro adwuma yi oye bi na abochi afutu odema awofo ayi ema titru ema wo kwa wale ase ne se eyo ntiase se oba kwa wale awale na owom no bibi koso a enye ade betumi adiwu ebetumi adu dem ebetumi aprawo bema one ne ti debia takoso na wote ho nyame beye ebesisa nyame beye obesisa osi otu mafo se motia wale ase a saa nneoma bia mo fafam debia ntokwa ne eteatean ne eyo sei ne edo fa na bema tumi so obem horo ne saa zo de ohoro sapo horo ne saa ni na no beto se ni na no odonti onkasa osi sebi impreduasa so your bana of asadi we bi mu no antumfu antwo ho anja wale a na sebi wanso yare nensemni. Most of the people who want to stay in abusive relationships or in relationships that the men don't respect them sort of find their value tied to that relationship. As a human being, not just as a woman, you first have to discover what it is. You know, life is not short or long. Life is finite. It has a beginning and an end. You have to decide what is it you want to do with that period that's your life. Me as an individual, Sweetie Abochi, what is it that I want to do between the beginning of my life to the end of my life? Finding your purpose. Now, if you've discovered that this is what I want to do, then you know that, okay, I can accept this. I won't accept that. If you're able to decide and also prioritize what it is that, you know, is valuable to you, you won't want to remain in a relationship where you are not appreciated because it does not align with your values and it definitely does not make you happy. Why would you want to be in a place that, and the thing is, they're afraid they won't find love again or they're afraid that they won't find anyone better, but you will find something better. You will find better if you position yourself to receive better. You attract what you are. Live to live. A word to a wise is enough. Nipa mutini ni eye Christian Asuiti abori. Also abochi. Christian Asuiti abochi. Now the we nesi onuma tutu a oba dan kwaka. Abochi said the enti. See a chiutumba. Mama fan kwa say edimbo on me kuta same spellings but different pronunciation. On then brothelizer no. Churches na ya na dis abochi. Dini abochi. On the abochi. Enti Christian Asuiti abochi. And I was amotene no. Ba sam no ka ne nyansa wo mpa. And no papa. E man wo. Say odonti not wo. And obo osuro and no pre. Say oja wale na. Mi jaya. Menya do fraud there. But the truth of the matter is ujaya benya obi sale happiness yo no be ko no obi aboasum ta no be ko na ni mu nyina funfun no ote ho na ohye nko pressure e was say nya courage no awale mu sam do so e bebre e mu sam do so papa na den ti na mema cheat ami go ya be man ti ba mi busa den ti na mema fa omo yere anaso omo mpenafo achi adi ase be ma bia ye bi ntimi de mu se natural cause nipa bi on ma hu na eni kan se unzu so betwe obechiti but no chiti ti nipa bi on ma hu use na as example as we bon so chiti na video abam kura bu ne oso braje vansa be womani o se ye ni ati ampa ye ni edwubedi ne bi shokina ezia mi kasi ya hanya mi se hanya
cheating there. Who is there? I don't match idea. And aside sa believe na me woni pay me experience no. There be yes now me hu say e ka be ma bia o kakra oni mojem. Sa na me hu no. To me sa na me hu no. And aside no so no e ma bi ne ye na omusuban e ma e mema bi e kondo so mbetwempena fo wo machi. Enya no kre. Oh enya no kre pa. Oh enya no kre pa. Enya no kre. Oh enya no kre pa. And sometimes obi o say obi o so na yire nya no hwe ne mpra nya no hwe bo bechi. Eno ne natural no. Enya be natural. Eno ne moja na e wo be ma ni mu no. Ampa. Eno bon se obeye but bon se kitin o ze on funny serious cry say oh yaso but the ono no bem oba ne ye ya na oba ne nioma bi na ama ne ye sa no oyi ne yem ye pa yes and also and no cry man be hadwe but omo wale nso de ania bubru don't worry you know and the on the tia so a otenze de okota ba otenze de ogo Kumasi agra ju Kumasi tia so yes ebusia sa sebu ehwehwe aso pa e ma de na musmu chiti tie anso no ba be chiti mo ye criminal ba sa anso ba be chiti no sebe so oba warefo no o chiti a na bia sebe all beefo sa be to me sa na me de me ho so because uni akukudro na sa me de na natural na mo de na beefo so oba ya ware o so emema mo de ndey send de ana okay bible mu nyina ti munji mutu but oba ya ware no pa so obechiti no na nya bayi a minim spirit kro ba no eno ma de ba no e do so say Karen mi kunkura anhwe manim onke onye mi say ti no obi so me so obi so me so nti no goes attention na shift yakọ ha eno ma de ba no but oba de wo so hwe ho so e do so oba de e wo so hwe ho so wale na akọ hwe ho so oba de say bia for example say na wiase asay na wo say asay e bia wa ware aware mo ware be within 1 year pe be ma na gudi ompem kra sesa o so hwe no ho so how oba no na wo hwe ho so na be de tie ubeja na ena ware so timi nja ware se simple sa se mi jai adan mi kunya de ompam bi ntimi kwa akwa na nim se no so gu aware ene ti akwa ware no ene me mom do ba o cheating no nti sound but omo ware ye no me ena ne performance ba from performance just empam agro you can seek for a help Jubilee Hospital wo ho Sebia obi o ma trauma hospital o ma ewe still no oba de uni any reason say odi be cheating mema de se ne wa wu ke be ma ne dan wo pa financial chire fan tomato ne so oba ketengete de oba ye if your boyfriend wanna do you pa away but oba de sisi na wi asese kusi first pa wonte hwe ye maame ye nananom say oba usuru be ma ne timi e ware we no akware we no ba se be kwara maame ne te ho onfa ne ku achi da sisi na system atoto ne wi asese fe de asesa satan so be ma be bo dwaman mpo a obe make sure say onu ajai totally ansa na akwakofa wo omo mprancha first mprancha de na nye na fe but na nya basa say e ma na nkese na wo suban nese mo ne mo nye enne no aso obi aye se ne be ma ne yedam so be yi ja fide on sa be si oh yes me say man su ban bi na ma man cheating oh there be cheating this is a broad topic there be ti asam na so person to aso amia one twen asam na make no me say the anti oba na cheating no enye say o tete uku no ebim tete omuku na be man person o free kura eno de ende obu oni ni ku nkasa da minim sister bia on me ma me du fie wa pa na wote so obi ne yire omudi nkomo baton tempo se ye kwa me ma me kwa na se bu ye ko fie wa asensa man pom empa so mo do mo to ne to ban Tunisia no e fe Tunisia mo do mo to ne to ban we to sha but the afa na be kono mo talim na no ye fe Italy and Tunisia. Wow. Mozambique. Mozambique, Morocco.
Morocco no mo just skin tight ro. Ochina. They do the ochina Morocco. Ghana there. Eti for adwen chabra. Cheating. Date the memo mu cheating. Yes, test bra 0594841044. Na yankwana ya ne Ghana fo bi adwetwe nkomo ne ye ebusa mema ne nko asa mu ncheche mu. Ade de bempa nanti de menyankopon de be no de bo ho. Moja bempa nya red blood cells ya bi de obu. Anam de green blood cells. Mu ncheche e de bent na mo pe cheating sa na busua ensempewa. Ebi mu say yes selfishness. Ebi mu say eye ni pasu eye mema ni bisu. Obu anu ne yire ho ofese den. Ne yire nya ne hwe wo be chiti. Ena obu anso aye ne yire ne suban a wo ye suban bone enti en wo chiti. Obu anso asema me nko try bi nhwe. Ene sam ne de bebre ne mema no ekireche omo a mutuo manumutuo akomanum asem. Nienti ana tolobi ana mema no timi efa omompranfo ana so omoye no wachi no se ne atie ni obu on mo ba na oba kofa no fitiase na obu ade ono betena fine but ebeduru ba bi no mu ebeduru ba bi kra sabe oba adwen se opasa on nisi ana kra no de ne ho ye den e kameka mo ekobasa be ma no nya mema nyina na timi nti ekobasa na omosi abonte nti na na ma sa problem no eta ba ewo empratwe ne awale so oba kon oba sa na se open ma sem too much obi already there se unse hu ya so sa ko dinkrofo achi to sa na se open ma too much intense was stop usado me hu ade ye mema no obo nka so mo pe mo de bo pe no de yesa ne ma no si be dia ben kwa ne be dia nkra kra be di we hu bo ma nka so mo pe no de yesa ne ma no bi na ye bo nka so pe no de yesa ne ma no bi na be ani adani debate wa Billy ma say ebi wo mema mu nchiti ebi wo ani so mo ya hi o say be nipa ba akopɛ ne ziwe ebi wo ne ba akopɛ eti Ghana for mema na dwe chedu no tu your ba na wagina yie de etu omuso mu chiti no enu kusi say natural oba de na dia mom ti ye to aso na odo ene emu nsensem ye sanso odo ya de bia sombo pa enu nti abayo bia oye Ghana nyumtuni a wagine din pa ne din a dan so anka say Belinda na akua amoa dodo na fa ne Miss Bell so na bo abi 16 years ono ono Miss Bell osisu no awrade yankopon na nanyum video afa pa na Miss Bell say ono no so oya bema no twempena otua uka tininsem. Everybody has ever done for me. I pay for it. I pay for every love I've ever experienced in my life with people. I have paid for it. Typical cash. But being one I am done for. Only I am mad. I want this for being my friend because I get nervous and insecure. Say ni pay and then the whole day I'm spending the time. My mommy all praise my money be I don't know why I always do that, but I always do that, and it hurts. I pay me. Obian do Frida. No even mema me no man until I'm influential. Nothing is free for me. When it comes to my life, I pay for it. So I don't want anybody to love me. Or be who is willing to give me the world and everything. But I'm asking myself, what am I supposed to give in return? I am tired. I don't want anybody to love me because it causes me so much. Matumasum. Miss Bosso no ni wiasi be ma waba na brabo mo ne na twempene bia no ono ankasa tun botom physical cash no de tua ne ka so ne na twempena na adamfo bia nso anu zo tua ne ka benefit yes na na ko ebitu na kwa dia ne se buburu no mabobra yes on se nipa ni guma odro asemo babe tina enso sana de pa nkofo bon ma say omo feel say as obi ando omo we as from the way she's speaking as ono say oni dofo bia na ya yes ti we say no be ma ho nyina akono biem ta ware ekura ono mfanya hwe ti bon sa fi okọ nuade empe no so true to the afribos enu elidi nkofo obire tu anu yes so feel say obi ando me let's bobo for no say ya any gay bobo for no say feel so obi ando mi ntino obi amafia no no akoye gay be ma bia mafia no ye lesbian o mafia ye beko na foforo mafia ye beko o mafia ye beko ye nim te sa wo mafia ye se ye kwani
ya fa o mafia no hu nkwa lesbobo o share ya nkwa ya nimu ana Shatamichi nso one Shatawale krom ha ya nyina ya nimu om case Shatamichi se watwe ne ho afri Shatawale hu nti se oya ne ex girlfriend Shatawale ex girlfriend Shatamichi ababonte ababe chem se onu ni suban no ene ne ye na oya ama na busua se Shatamichi wonche dante ne dimbo ne bia wabonte bia mo se ni nyina ye adwen bia wafa ya wo hwe sonso ne ho abe edin papa ama ono ne ba boy no ene na busua ene uti kwa no watwe ne ho afri Shatawale ho na Shatawale ye nipa bia o watamfo bebre na woni obi na na sa nipa no so watamfo doso a ene omo peso mu di na wu a on peso omo ha no kwa no omo twetwe ba mu bi enti saa no ase akwa ye one Shatawale te no obi peso o ye Shatawale bo ne kwa boss wo de michi no wurawura mo nti o Shatawale de ne ho ensem doso pa ewom so obo ne ho moden oye dwumaden nanso na tamfo doso nti onde otu ne fu so magya de empra twe na si wono so movie ono bia movie on say na meka no o twe na enya papa dai na kwotwe foforo ini atweko ni atwe enti wo ka cha Shatawale say onhwe ne hu ye na tamfo omo ye buburuja. And you see, I have a son in me. Yeah, I'm very careful. Also, when person will be to say about my ex. He has a lot of enemies. Yeah, oh yeah, Diana, I'm for so he has a reputation to protect. Yes, I mean, from the start, I've been with him from the start. Yeah, say I feel I respect the hustle, but they're free, but to me, yeah. So I'm very careful, very, very, very careful. Nancy, this generation is bad. It's very bad. Nipa wutini kai aya Shatawale nyum to ni pa bandana from Ghana. Oh, ne ex-girlfriend. One na wo ba akokra. Ne ba no nice boy bi. Na no brofo ye me de. Anti Shatamichi na wutini nka no. Banu Daniel no so na kofa esuma na ekobi ya to din se Banu Daniel ti se de see you obi Universal Spiritual Outreach dodana de ondi nimpa ye Ajagraja movement eye prophet Kwabena Boachi Esiama aka Ajagraja osofa Ajagraja no chese ono no ewiase oba ye choba asofo choba asofo say onu wiase wabe waka ahye urade dian nimonyam na edana kuma mu ye na kuma so ade pa say obeware ema no makuma ko aduonum 20 na afi 20 no so onu ombe wo onu obia wo kra na enye du enti nanim na no so na so anyam ma beye aduosian wotwe 68 Ajagraja nsemni. Officially, I have one. I'm going to marry 20 wives and have 10 concubines. So who says I have 3 wives? That's the plan. I have 68 children. Eni amuti ye prophet Kwabena Boachi Esiama aka Osofo Ajagraja no ene twa Universal Spiritual Outreach aka Ajagraja movement. Choba Osofo edanase. Ebusia we di aba ni dino ene ne honam sese why and why de ka ho de mitimi mmo na samu de aba wa say de akoto ni din de akoto ye workaholic akoto tops or ene no so ye water ne enti oso no ansuo ene ehomie emframa obeje Ghana for yo na serebo nso de aba se wodi fiache ase na osehwe esuafo watwe na adodan kwa kufuado wapacha wa mom no afi na adodan so kwotena ase na hunu se mambacha ma nkole ya na chese ma anye ni ye sanse ye ya te Ghana na ye politicians ni atwa da pa ma nkole ite enti se ye sua amom asua da pa atwa na se me se me beje omo hu asua from sambia na chese da bi enye enti na ado be pa acha no enti wose empanifo ni sua kasa se ne be ya enkwala na eba no enkosua kasafi kasebone emfiri mpanifo kasa ya omonto omkasa mu nchen kakra na se na enye kra adapa atwa ne ya mpia sa do enye serebo de no we so de ne dia bo se Ahenkan news fantastic papa poemantem de ye aje abosuko ba wo so wochia
or say Richard aka Yesumoja so mutie Kasiebo no live free kokobin KKB yabwa Samuel de enono yenkwe Facebook na wo Facebook live na Shamaba Edna Benya Ediaba say Howard Van Dam Minister of Agric o say obona baso no tia no wo mutie Kasiebo kaso a Etonam Vasti o say ono so Tifido Mantem Northern Region o say 30% salary increment no Ewurade Nyankopon abanya yadio wa yade papa nemum enti wahwo ne nketenkete bia wo no abanhwe no nsiesie said the anes fo nka bum ko ne midwife no ka no say equipment ni tools no ehwa ayede no o so monhwe no monye amoni fita ya adwuma wo asama kese oyifitani na amoni fita say uche pa uche omampani na nado so ye oya listing government utie ni papa sinyame nhira no nemum chiankoma honorable protosia Osio Chana pa na kwama boaten aka Nab enso say aka Dr. Baumia is coming. Di Baumia dance here. Dance o maja na 70. Ana unyai. We o chiomon be. Omo chiomon be tra radio sia send mam na me send mam. 0202. Di Baumia dance here. Di Baumia dance here. Ba ku dia to for me. So Baumia onye hwe. Onye munyiri friso. Ose oda mampani na nado dankwa kufu ado asepa. Ono so adwenchod by Master Planner Junior Kentampo. Ese o mampani na nado indeed or a listening president. Nyaminshan pa he has a very great mind. Ye dasi anyone so adwenchod ba befem Sami Kwei. Enso si o hair life na chana SHS asuafo na aban pam wo mu no. Avida bana be unzi anye ni ye well etoje ono a ankoma foster the free of fansa yiribi wasi o hwe TL pana o mampani ayade papa oni ankoda na omuye na nadun de aniwo aniwu papa obi nso dia betum don't trust o se yenkoso nya dwumaden Ahenkan FM all the way o tie wachim asene Madora opama de wachim asene Bangalo anwumre maadwo wone apprentice ni na wo mabiem gu ha aka watu wasum ni tonasum Madora anwure maadwo ye from ma fosti o achim dan kwanta aka lololo onim lololo ma fosti o achim dan kwanta aka lololo no ga say Jose a squad ndi munim lololo onim ba onim ubie company pa na de to so lololo Chapel Square lololo International School lololo FM kajo meti yenim so lololo FM yenim so ya from na yaw o bompaye o ya organizer on the whole town pen e organizer under anadwo crowd type I say hwi okobe yamo o tie papa te se mojeduru no anopa wi anwure ne gina so na yaw bompaye na wo anwure madwo ye do asese abribia utwa yetum nyame nhira papa efie ko bibi o weekend so chietiefo nyina ba me ye bangalofo okay ye onipa ba ko tie pa wo asante achimamentia adwo a ni nua ba makuma suman adodo na fe no solo efrim ya ka akwanhia akwanhia si o takrade kwan su mankesim Cape Coast kwan su ye nei okan bi wafrim ya nti ma sister adwo a nyame nhyemoden on hye oni abusuafo ni na den munkuse ante fiefie kuse so lesi so obebo branye scam modi bia na akwanhia ko yi na frimi monka fra panti ye ma mo hyeden na yecheche abusuafo nso ni na ye ko hwini on mo dia ayi Prince ayi no so ochina pinkra dia no nyambo ochina nurse ni na brentumo ye na ofrimu no nyambo ochina achim so aduru nti ochina ICT center no de ben Wesley Methodist no ne nche ope no mbe deda nti ya na jamfo akwakohwe na yaboa mayi no akoso kama nti ochina ye na ye be ko no na yakwakohwe ne ne achi ye nwume ye producer Kwabena Akim achim asubuade hye ba ko pe